Prezentujem vam mom novu BMW 740D. Nov auto, mislim nov, džene nov, 23. godište, uzeo sam ga sa 30.000 km i koštao je mnogo para. Zašto nisam uzeo 760, onaj benzineru? Iskreno, 50.000 evra je skuplji i limuzina, i što će se gasiram sa limuzinom da vozim, brate, imam da se gasiram Brabusom, imam da se gasiram Lambom. Iskreno, ovo sam uzeo da imam onako, da udobno putujem, kad idem između gradova, između država, šta god, uzem Dobricu da me vozi ili nekog tako. I, brate, gas. Zato sam uzeo ovaj auto i kad sam ga video prvi put u životu, kada je izašao, rekao sam sebi, ovaj auto moram da kupim. Prvo što izgleda ludački, ovaj novi dizajn je šizofrenija, apsolutna. Ljudi koji kažu kao, ja, novi BMW je ružan, Brate, iskreno, kenjaju, zato što ovaj auto izgleda bolesno. Inače, ovo su Swarovski kristali u farovima, čisto da znate. I kao to nije cap, nego stvarno ja mislim da negdje piše čak Swarovski, nego vrete mokro je sad pa ne vidim. A možda se ovo svako slagao da preprak sam iz gaza. Mislim da jesu stvarno. I kao što vidite tablice BP, što znači muđa. Također želim da vam pokažem jednu stvar. Prema što krenemo recenziju ovog automobila, BG baka, Lambo, ne to, šta je ovo? Brabus, da, evo vidite, to je Brabus, AMG 4x4. Dalje, sljedeći auto koji se vodi na Ilića Bogdana. Je se vidi? Da. Nazad. 740D X-Drive tablica BG 2932 BP, to je ovaj automobil, tako da, kao što vidite, auto se vodi na mene, plaćen je, verovali ili ne, plaćen je parama od droge. Plaćen je u kešu, tako da ovaj auto je apsolutno moj. Znači, prva stvar, gledajte ovo. Šta je više pričao? Ja ovo kad sam vidio rekao sam, dajte mi 3 komada! Aj što ima to automatsko otvaranje ovo. Nego gledajte sad ovaj moment. Sednem, jao brate, što su mi daleko ova vrata. Imam opciju da kliknem ovdje i da se vrata sama zatvore, a također kad izlazim mogu kliknem da mi se otvore vrata, ili ako mi su mi vrata čak tamo daleko i ovo dugme mi je mnogo daleko, samo stisnem kočnicu i vrata se zatvaraju. Stilo! Ovaj auto je apsolutno ludilo mozga. Čekaj. Ali mu ne rade prozori iz nekog razloga. I vidite, to mi je iskreno gotiva stvar, razumiješ? Ne moraš ono da zalupiš vratima, da ih gurneš jako, nego bilo koliko gurneš vrata, preuzima, slagao sam, malo gurneš i elektronika preuzima i zatvara vrata do kraja, što je iskreno gaz. Čekaj, na ključ dižemo prozor, dobro, to ima fazon ono i Kia 2010. godište, to nije toliko wow. Ali ono što jeste wow u ovom automobilu, mislim ono, pored toga što ima gepek, razumeš, džinđinovski, ono može da stane leš. Otprilike, tako da kriminalci preporučujem ovaj automobil. Ljudi, ja ovo kad sam vidio, mislim gledajte, jeste fora naš, ovaj auto je malo jače opremi, ima sve što postoji od opreme, sve što je moglo da se stavi auto, moglo je nov, ovaj auto je izašao 200.000 evra u salonu, ali ja nov nisam uzeo, ono fazom koji će mi kurac. Uzeo sam ga iz Nemačke, limuzina, 30.000 km, realno to voženo ono do pijace, malo naš autoput neki deda vozio, jer ovaj auto kupuju većinski ono direktor i naš neki ono poslovni ljudi i ono dođe neki baka prasi pregasi recimo lovu kao da me neko vozi. Šta ja glumim u stvari? Ono što je mene kupilo jeste u ovom automobilu, pored toga što se vrata otvaraju sama, ovaj moment gdje ja sednem ovako, imam ovaj svoj ekran i na ekranu mogu da podešavam muziku, mogu da podešavam apsolutno sve dok sedim nazad, dok se vozim kao šef, a kao što vidite ovdje imam jastuke na sedištima
kako se zove, da mogu da se nasojim, da mogu da uživam, da mogu da putujem najudobnije moguće. Zanimljiva stvar jeste što, evo, kada uzmemo podešavamo sedišta, sedište zadnje može da se podešava nazad, napred, da se zabacuje, da ide napred, ide nazad, zato što ima toliko mesta i napravljeno je da može da ono bukvalno zađe u gepek da se ali ono što je glavno ovde jeste ovaj moment ovde. Zašto ovo sedište ide unapred? Šta li se ovo dešava? OMG! Ovaj auto ima krevet u sebi, je li moguće? Znači, gledajte ovo. Kada ste umorni puta, zavalite noge, vidite, podigne se tamo kako se ovo postoje za noge, stavite tu noge, zavalite se, krevetac, razumeš, mogu još zabaciti malo nazad, razumeš, da mi bude ono chill priča, op, vidite, podešavam ga kako mi se ćefne. Ali, pored toga što imamo krevet u kolima, imamo i ovu zanimljivu stvar. Vidite, podignu se ove zavese, podigne se i nazad zavesa i imam TV na kom mogu, koji je touch screen, to nisam znao. Ali znate šta je problem, što mi se trebaš se isprogramirati da u Srbiji ne radi. Fold up, ne treba TV, brat, koji će mi kurac kada ničemu ne služi. Ne, apsolutno ludilo, ali vidite ovdje dole. Ceo auto je u Alcantari, a dole imamo tepihe, bukvalno vuneni tepisi, ovo su od crne ovce. Kad biste znali koliko je ovaca stradalo da se ovaj auto napravi, vi biste se zgranuli. Majke mi, cela stada i čopori ovaca su stradali. Imamo ovde kožu, znači full Bower & Wilkins ozvučenje, ludilo mozga, sve je u koži, ovde je sve gore Alcantara sa dole, vidite, ovde isto ima gomilu Alcantare, u M paketu je ceo auto, ima ovde full karbon. Auto je iskreno najluksuzniji auto u kome sam se vozio, a vozio sam se u Rolls Royce Cullinanu, tako da to bi trebalo dosta da vam kaže o ovom automobilu. A da, također ne moram da ga zatvaram ovako sirotinski na ruku, nego mogu da ga gurnem, isto ovdje ima dugme koje pritisnem i vrata se samo zatvore. Znači, ludilo, kunam se. A unutra, što se tiče interijera, pogledajte ove kristale, kako svetle, kako sve izgleda. Nerealno, znači unutra osjećaj kad se voziš je nestvaran, auto je preudoban, ne osjeća rupe, znači bukvalno lebdi po putu, ne mogu da vam opišem koliko je dobro voziti ga i naravno možemo ovdje da imamo gomilu podešavanja, znači apsolutno gomilu, nemam vremena sve sad da vam pokažem, mislim imam vremena nego koga boli kurac. Također imamo opciju za vrata, recimo vidiš otvorena su ova vrata, otvorena su ova vrata, ne mogu ja svoje da zatvorim, tvoje ne mogu, samo kliknem dugme i vrata se sva zatvaraju dugme, a mogu ako dođem tu i da kažem open all doors i sva vrata se otvore. Nerealno, kunam se, auto je igračka, auto je ono space shuttle i close all doors. Nerealno. Ovdje sedišta sa karbonom, kožom, a ono što je iskreno ludilo, čekaj sad da upalim auto, ne čuje se ništa, dizel, chill, ono bukvalno šunjalica, naš koja. Ono što je najnerealnija stvar jeste što ima zvučnike u sedištima. Ja kad sam to skonto, ja kad sam prvi propustio muziku u ovim kolima, zgranuo sam se, tako da evo puštamo pesmu. Jel osjećaš, a? Ali nešto mi je tiho, a? Ne, ovo pojačavanje na vrtenje i stišavanje je stvarno praktična stvar. Voziš, brate, mrzite da pojaviš, samo kao, izvini, ne čujem te, ajde samo, alo! Jedino što fali ovim kolima od opreme jeste ovi kristalni dugmići na menjaču i na sicima, podržavanja za sice, ali to mi stiže da se ne blamiram, logično. I to je to, bukvalno ima sve ostalo od opreme što postoji da se stavi u ovaj auto. Iskreno, prezvodno se ima kameru koja radi sve vreme dok vozite, znači bukvalno ne morate stojite. Kako zove da ta kamera radi već i kad se vozi, kamera sve vreme pokazuje šta ispred vas i registruje kola u slučaju udesa za autoput itd. Inače ono ima hlađenje sedišta, grejanje sedišta, masažu sedišta, ali i ima masažu sedišta na svim sedištima, tako da to je onako iskreno gas. Ovo inače treba bude spušteno
jer onda izgleda mnogo veći vidi ga kašket. Kako zove, mnogo bolje izgleda ovako, ovdje je ovo naslon za ruke, ovdje također možete staviti stvari i ono što zanimljivo ima i naravno cup holder. Gdje su cup holderi? Kako su biše cup holderi, vadi? Evo ih. I da, nisam vam pokazao ovdje, ima, kako zove, kad sediš nazad, cijel punjač ovdje u sedištu, tako da. Kao pravi buržuj nikada nećete imati problem sa nestajanjem